Ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi nganza kwethu uma uqala ungena kuleli cast of subscribe button ukuze uthola okuningi kwenzakalayo. Yabona ke njengamanje inyawo zami ngayihambisa zaze zafika ke kumengameli wamabhinqa president wabhinqa nation uMzimlane Mfoka Mchunu, recognized by Majesty King Misuzulu kaZwelithini. Mr Macingwane sawubona baba. Unjani mfowethu? Siyaphila qhawela kethi. Ngikhona. Yeah, an exclusive one-on-one interview. Uzizwe njani nje qhawe? Khuluma mfowethu uze ngakho mfowethu asengijahela mina isizwe siyangidinga. Alright qhawela kithi. Qhawela kithi after ukhulume kakhulu osukweni la izolo ngenkulumo obuyibhekise kubantu kuzwakale nezinye inkulumo laphana nabanye abantu bezwe engathi unokuxolisa ubuxolisa ngakuphi qhawe? Akaze ngize mina ngixolise. Yeah. Into bengiyenza lapho bekucacisa ukuthi kulabo ababona ukuthi inqumo engasithathayo mina asehlanga kahle kubona kanti ngibaphethe ngomongameli wabo ngithi ngiyashwela kulabo bantu ngoba not every decisions that is made by the leader that is popular to everyone. It can be very unpopular to other people. So ke bisilwa ke sisimpini sesibuyile manje ke siyaxoshana ke manje ke sisithuba nenyawo sigeza namakhanda. Kubaluleke kakhulu lokho njengomholi ukuthi uyenze lethu i-postmortem ukwazi ukuthi ke mangabe sisihambileke sahamba zawuzingela saphuma inqina ikupho kuyikho ikupho kungasiko ungabe umholi yo arrogance phela ngoba abantu bevota ngemizwa kakhulu kulolu khetho bebengavoti ngokwamalungelo ngo-democratic rights bebesebenzisa kakhulu imizwa. So ke manje ke leyo mizwa leyo yafuna ukuneswa kodwa mina engangikhuluma ngimile khona angijiki ukuthi ngempela ngeke sisebenzele indaba yahulumeni oyihlanganisela. The better the devil will know. Yingakho ke ngathi mina ngizohlala kwagogo niphumani ninqinini imini yohlangabezana inqina mayisibuyi. Kodwa qhawe mhlawumbe ke lokho mhlawumbe kuveleni mhlawumbe ke ukuthi ngoba abanye bebegxeka futhi nasey'nkundleni besho ukuthi hayi bengamele ukuthi uvele uthathe isayidi lokuthi hayi abantu abavotele iqembu lokuthi ngoba umholi uyabona kanjani. Aqale ngami futhi kuhola abantu. Aqale ngami ngisho amakhosi amadala asendulo ayivele ephumele obala necacise ukusobala ukuthi amakwenzakaleni. Ngoba uzokhumbula ukuthi ngisho isilo uSolomon kakade nizulu inkosi yakwaButhelezi iseyinkosi yakwaButhelezi ingakabi khona nje iqembu lenkatha yenkululeko yesizwe ube yilunga eliqavile likaKhongolose emuholo wabantu abasha bakaKhongolose. So kodwa mawuthi uyabuka emphakathini ubephethe abantu abadivided yabona. So ke mawumuholi kuyafika leso sikhathi leso sokuthi ke uthatha isinqumo nje siqondileyo ey'meni ezinzima uphumele obala nje cha akubuka ukuthi impela sesube isixoxo kunyengeleni nelanga ngoba abantu bayaphathwa abayiphathi kanje ngoba nenkosi yaphathwa ayiphathi. Kubaluleke kakhulu ukuthi ayikho into ebaluleke njenge-power of decision making. When you are the leader you need to decide. Mina nje ngingcono kabi mina umuntu wathatha isinqumo waphumela obala kunamagundane agijima ngaphansi kwembhede ongawaqondi ukuthi ayini ibuzi igundane inyoka noma ilokhunjana lento le ilulwane. Qhawela kithi singena la qhawe njengamanje odabeni ngeke ngashiya qhawela kithi udaba le MK. Abantu abaningi ngicabanga ukuthi inhlambe eziningi uyithole after bengakuboni ukuthi uyasondela ngala eqenjini lomkhonto wesizwe qhawe. Bekulindeleke ukuthi mhlambe ke ujoyine umkhonto wesizwe mhlambe ngokuhambo abantu abajwayele ukulisho beveza ukuthi hayi ngoba besenhambe kakhulu noNcamalala niyazana naye futhi bekulindele 100% ngoba waboshelwa yena beze befanekise nanokuthi yena waze weza ecaleni lakho kuthiwa liyasongwa yabo. Kodwa manje wena usujikela uNcamalala bakubiza kanjalo bayazi ukuthi wafika kanjani. Ngiyacabanga ukuthi bayazi wafika kanjani bangayikhuluma umuntu abangayazi. Abangayikhuluma umuntu abangayazi ubudlelwano bami nobaba buzolimela kubukababa nobendodana hayi bipolitiki. Sasangahlanganiswe kwepolitiki. Mina ngisikhathi nginwela ubaba uNcamalala ngangilwela ijustice eyilwela noma ngabe ubani. Angalwela ukuthi ilunga le MK mina.
ngoba kwa-MK leyo yayinga exist ngaleso sikhathi Yeah. futhi nawo uNcamalala olokho asho njalo athi uyoza hamba emhlabeni okhongolose. Yeah. So ke manje ke bona they can't jump to conclusion, they must jump with their feelings and their effort. Obvious ubaba uNcamalala usenzele okukhulu eNingizimu Afrika, siyakubonga lokho. Yeah. Kodwa manje ngempela mina bengingivele ngixhume nje ngiphoseke nje njengegwinya ngiliphose emafutheni yabo kufanele kube nama calculated moves enzakalayo ngendlela efanele yabona ubaba uNcamalala une access kumina nami ne access kuyena kunezinto eziningi engikwazi ukuyizisho in public yabona so ne experience yami yokuphila nayo iminyaka kuningi engikwaziyo abantu abangakwazi abangakudingi futhi ukwazi yabona kodwa mina uyohleze ubaba kumina nami ngiyindodana futhi kuyena okubalekile ukuthi bekuyilungelo labo ukuxhuma bengena ku-MK kodwa futhi mina lapha bengengikwazi futhi ukuthi mina ngivele nje ngitaza angiyena ugodole mina angiyena ugodole mina I'm the leader. I can't die twice yabona kodwa ke yebo qhawela kithi mhlawumbe ke sesingabuye mana ke mina koze kube nini ukuthi hayi inkunzi untantane nje ngifanele namateki lawa agaxa ogesi untantane ngizazi umuntu ngumphathi mina ngambe ngoba isiwengu nje lapha mina ngokucabanga nje ukuba ngaya lapha into ayoxoshwa kiseni awaxoshelwa aqhawe uyakubona le kahle ayidile ngabe lihleko kunjani nje manje bani awu angikhumbuza uphi umngane wami ukhanyile is cruising nicely angithi mina naye mina naye safela ubaba ngithi usalahamba futhi naye icala is swimming nicely ku-MK ngeke ngazi asasilima mina ngisho isikhundla sami sokuba uNkulunkulu wamabhinqa ngiyoba umfana wenkomo but when they want me they know where to find me. Kodwa ke qhaweke sikuzwe futhi ke uthi usazobonana nensizwa uma le uCIC kuzokwenzeka definitely futhi naye upresident ubaba uZuma uthembisile futhi nakhona ukuthi sazobonana kunje ngoba nje usho mfowethu ngizobabona abaholi angithi mina ngomholi angalona iphara yabo mawumholi futhi politiki there are no permanent enemies and there are no permanent friends engingakusho ukuthi njengoba amabhinqa efundiswe mina ipolitiki kufanele ngiphinde ngafundisa futhi nenhlonipho ungafundisa ukuthi ipolitiki umdlalo njani yabona yes futhi nakhona lapho ngizoba ngimbona based ekutheni ubaba kimi mina ngindodana kuyena ilokho kubalekile uCIC untanga yethu nangokweminyaka siyalingana futhi umuholi oyisihlakaniphi esikhulukazi lapha eAfrica in our generation is one of the best politicians Africa ever produced. So ngaphe kwalokho ke kubalekile ukuthi ewenzile amaphutha enjalo ngicabanga ukuthi uzofunda kona amaphutha ngoba sonke siyafunda ngamaphutha futhi useyazi na ukuthi angiyona into okuthathwa kancane uyazi namuntu ngumholi ngendlela ngumholi ngayo uyazi futhi la kwaZulu ukuthi akudlalwa mangabe usangana la kwaZulu uzoxhatha amafenyini yabo so manje ke kubalekile ukuthi ke sireconcile na sithelana namanzi sokwazi ukuthi singabantu abamnyama sibukisane ukuthi izwe libhekephi so that we can have a proper direction, we can be a good exemplar leaders for the next generation to come. Yes. Le xoya lo baqhawe. Yini xo? Asazi phela umuntu futhi akazi unjani. Umuntu nje. Umuntu onesinqumo kulona ixoki. Yes. Indoda leyo. Enamasende. Umuntu onesinqumo. Motha isinqumo nje ngithi ngiyagana ngeze ushangela ngalithisi isinqumo leso akekho umuntu uyabona ngisho nje mangikhuluma nje ngesizwe sikaNkulunkulu uNkulunkulu wadala izizwe ezimbili wadala isizwe
samadoda abhadala isizwe sabesifazane. Yeah. Kuyenzeka ke uthola ukuthi ke ebantwini kulesizwe lesi sabesilisa siyenzeke kube isizwe esiba nenkinga yokuthi uma umuntu wesifazane egane indoda engakwazi ukuma entweni yayo akayithathi njengendoda leyo lo muntu wesifazane uyithatha njengensimango nje engathi shu kodwa indoda ngisho kuthiwa isinqumo sawo siyaphetha noma ngabe si right noma sisazocutshungulwa kodwa cha ngiyacabanga ukuthi kunodaba olusanda kubhebhetheka manje lolu ngiyacabanga ukuthi liyakuthinta njengoba nawe umengameli wamabhinqa nje kumele ukuthi uphawule ngalo lolu le kampani kaMfokampungose Qhawe nganoma ngowayibona lo video leyo okuthiwa kampani yakhe njani uncisha abantu eParish qedela abantu eParish uncisha abantu eParish kanjani ubaqedele abasebenzi eParish usho lokho engibone ngathi kubama ngimethi mina abalandeli bakhe mhlawumbe usasibhedlela uyagula yini naba abantu bemasha lapha ngithi abalandeli bakhe obalekipha ze-production ngithi abalandeli ngithi mina cha balindile ikhawuni phuma la kudokotela ngaphakathi bengazi mina mlamgcile eculo khuzana bengazi mina ukuthi undodana ngokuqhelelana isikhathi esitakaka naye useyovumbuka phela sekolobhe ephedlela kodwa ke kuyinto enhleke ukuthi abaculi bakithi bafunde baphuthena abaculi abadala bakwazi ukuexpand abakhule emabhizinisini engingakubona ngake kahle mina lapha nengakuthandi kubili nje ngizokusho ngithi mina uMfokampungose akabe indoda aphumela obala acacise ukuthi kwenzakalani lapha indabeni yabasebenzi bakhona ngoba mina ngumholi mina angisebenzisi imizwa ufuna ngisebenzise iqiniso asikwazi ukuthi la emabhinqeni kuma kuba khona inkinga khona ngingaphawuli ngayo yabona ngiyaphawula ngalolu Dafla kaKhuzani uMfokampungose indlamlezi ngithi ke mina mfowethu ngiyacela ukuthi uphumele obala ucacisele isizwe ukuthi kwenzakalani ngoba sekunane insimanga ezisizakalayo lapha kuzale umgodi wenjelana la egqoka ikipa zeMK kade ngikhuluma lapha abantu baneyinyunyana emveni kweyinyunyana kunama labor laws yabona okufanele kulandelwe khona laba abantu abazazi ukuthi noma bayizinyunyana manje noma ba ama shop strata noma bayini ke kufanele umuntu uma eqashiwe isisebenzi kufanele belandele imigodi yangaphakathi uma be apply listeleka hayi abantu abazosizakala ngokuthi inkampani ethinta umuntu odumile kwezomculo ezamela naye futhi nalabo bantu labo benelungelo labo lokuphila benganalelungelo lokuxhashazwa akaphumela obala acacise ukuthi kwenzakalani kungasetshenziswa ukuthi umuntu odumile uKhuzani futhi laba beMK akabehlehle bahambe befuna uhambe bexova yonke indawo laba bexova yonke indawo akebeyekele uMfokampungose adilana lolu daba achazele isizwe kuma kanjani beyekele izinyunyana beyekele futhi nabantu eke bakwalebha lo finish inyunyana Qhawe ngiphinde kuveze inyunyana izivezile ukuthi baya kuzona zabachitha no CCMA baya babachitha Qhawe sekuyinto isikhathi kangakanani kanti kalomfala kade aqala ukukolo phephendlela inkontraka wayithola ngiyacabanga seku6 months uphelile then kwase ngena u7 months mana isiteleka sithini sithi bahola kancane isiteleka sithi badiliziwe abasebenzi abadala nabanye abasebenza o10 years khona no 7 years yabo so kwathi makushintsha itender sekungene kaKhuzani kwase kubani lezo inkinga ke lezo ukuthi ke abasebenzi kanti lenkampani endala ibini abasebenzi abaningi kodwa kwathi isikalo esincane kwase kuphoqeleka ukuthi ke laba bephinde futhi angazi beede wagcina abasebenzi bo206 yabo begcina sekwenziwe interview sekumele kwenziwe interview ukuze kwehlisa isikalo yabo so lapho ke uma inkampani vele uqhawulazi ubona lo daba ngiqhawube ngilandela cha ngiyalandela ngithi yabo uma se isikalo sasangokudlule ngiphazamisile njalo yazi uyabona ngiphazamisile mina ngiphazamisile kodwa so kube into enjalo inkampani so cha inkampani endala ibisebenza nabantu abawu107 ba so kanti phansi kubhala ukuthi bawu122 then ke uma laba inkampani endala isiphuma sengena le entsha sekuyavela ukuthi awukanti abantu bebeba 170 angaze niba kanti phansi kubhaliswe ukuthi abantu ba102 base kuthiwa labo bafaka abantu ke
abo 50 ukuze kuzoba 150 yabo kuze uyabona so kwenzeka izinto ezinjalo ke kwenzeka izinto ezinjalo qha uma echaza ke ubaba lo uZwide okhulumela nenkampani yabo ukhulumela inkampani yes okay mana ku CEO wesibhedlela kuyena authorize indaba yethenda ngifuna sicacisele ukuthi kwenzakalani lo bese kuthi uKhuzane naye aphumele obala atshene isizwe ukuthi kwenzakalani in detail yabona ukuthi caca ukuthi ubani wrong phakathi kwabo yabona engakufuni mina ukuxambukela kwezepolitiki la kusetshenziswa ukuthi umfana ovelele endimeni yezomculo kaMaskandi la emabhenqeni asifuna ubunuku sifuna iqiniso nento eqondileyo nalokho okunye kade ngibona sengitaza kusekuthiwa laba balwa nje ngoba bafuna 100,000 uKhuzane akangabanikeza laba bese begijima nabana ngabazi baba izinyunyana noma bayini laba beMK uwrong konke lokho nabo bayihlanze kulokho ukuthi ngempela bayazi nileka 100,000 ababefuna kumgodi noma amampunge yabona singamampunge lezo ndaba bese kuthi no CEO wesibhedlela kwacacise bangangena abantu abangena ngomhloso yezepolitiki bejubhadayize igama ngoba manje into eyenzakalayo bazogcina bedalela kwabasebenzi instability ukuthi basabeke uqasheka manje ngisho kwena kwezinye indawo ngiyacela ukuthi lolu daba lingenele ngokukhulu ukusheshsha futhi ukuthi akusena inamba lomfana ngizomfonela mina ngizomfonela ngoba luyangithinta manje njengoba ngisho ukuthi ngiyacula la asikolo nje ibhedlela ngakho ke mase kwenzekileke wathola umsebenzi kwenye indawo akakhulu umfana siyamvumela siyambusisa kuloko kodwa futhi akacacisa phela mase kukhona inkingi ngoba manje leli phunga leli lisuka lapha bese liza la eMaskandi yabona liza la emabhenqeni kanti mina ophethe la yebo ujabulele kanjani nje qhawe ukuqokwa kwa Premier wesifundazwe saKwaZulu-Natal kujabulisa kakhulu umkhaya wami ngoba ikhombisa ukuthi inkatha iyona ebiready ngoba uzokhumbula phela ukuthi iyona kuphela iqembu lezepolitiki labantu abamnyama lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal ebelinde premier candidate yebo lona li events cultural events party hayi cha hayi abona ama award okuhlela imicimbi hayi katha hayi khona hayi kahle yahlela imicimbi lapha weshembe we hayi kodwa hayi behamba lisaka lethi ikhuzasta ikhuzasta bakamkhohlo lo mfana usebenze kakhulu bese kuba uthanda nani basebenze kakhulu basebenza ngokuyikhandla enkatheni so laba bebekulindele ukuthi mhlawumbe nakhona ungaba kwi IFP na ke ngoba nakhona futhi wakwasoleka ukuthi hayi ngathi ngalanga weIFP no kana ngisola mina kwanele ukuthi abazali bami bayinkatha ubaba wazi uhambe emhlabeni futhi lenkatha wathi ngeke uzwe ngengane no mama la uyinkatha kwanele lokho ake ngiyeke siyeke nathi try something new mina ngivotela uyise wenkatha ANC manje phela mina akakho ngazi ukuthi mina nginemoya mina ngikutshela nje ngiyangedla kuhlele bahlozini mina angelwa abadala lina abantu balandile ngamaFethi njengeinkawu mina kuhlele ngizodlala nokwagogo okunye ke ngifuna ukubalula ukuthi ke ngibona la ku province kwase kusebenzeka ama challenges amaningi azoba ku national nase Gauteng ngibona ama challenges azoba khona kakhulu kodwa ngiyamthanda kakhulu uPanyaza Mfoka Lusufi lapha na ke ukukhombisa ukuba indoda edecisive yabona ngibonga kakhulu noMbalula ukuthi ufikele eMbalula indoda ethi iphethe office elikhulu kodwa ikwazi uku-acknowledge futhi isho ukuthi cha khona la kuhambe khona kahle khona la ngihamba ngakhona kahle uyaliphahluka iqiniso uMbalula ukubona bacishe befaye noMalema uMalema akazi akalala ebusuku maye eqambama akwazi kweqa yabona noMbalula into efanayo njengoba nami nje nginjalo yabo so nomntolo no president u-deputy president oMabhengu khona nomntolo uplo bathi badliwa nje umphethe la ishembayi izokuthiwa yashada deputy nje wakho qhawe hayi lutho nayakalale passage la nayakalale passage la ayikholwa cha iqinisile
okunye ke ngithi ke mina njengoba kunokuqula ngaka mfowethu ezoso thina abantu kwaZulu sithi amandla umuntu akwadliwa kwaZulu yabona ngifuna amandla umuntu akwadliwa kwaZulu mfowethu kubaleke indlela esimanga ukuthi ama social media platforms njenga Ohlaka Productions inina oyelo bholo mfana lo ipopo upopolo bonke ama social media platform lawa kubaluleke ngendlela esimanga ukuthi they are more recognized than ama radio stations angisho mina ukuthi imali eningi ayingayo kuma radio station ngithi ke mina I want to recognize umsebenzi omuhle futhi angisho mina ukuthi awancisho complete ama radio stations njengo SABC woKhozi wobanibani but they are useless now. They are useless. Umhlaba ushintshile, umhlaba uguqukile. Ngiyacela ukuthi uma siyimisela ukuthi lelizwe libe lezwe silifunayo njengamanje imali eningi ayishintshe i-communication module lento yokuthi ancane nje sesizozwa ke indabeni radio usuku lonke uthamisa ngandulu unduna enkolo sifunda sawaziNatali uthamisa ngandulu unduna enkolo sifunda sawaziNatali kodwa thola zonke izinto ezenzakalayo siyibona kunina ma social media platforms yabona so ibalekile ukuthi imali eningi kukhethwe noma ngabe kuthiwa nje ke at least 5 channels yabona azokwazi ukuthi ahlomule uhulumeni asubsidize uhulumeni hayi ukuthi abe umkhovu kahulumeni ngithi ngithi ukuthi seniyokhaba umcimbi kahulumeni kuphela you must be supported Department of Economic Development must support you also nani niveza amaphepha enu enkampani zenu ngendlela eright bese nikwazi ukuthi nisebenze ngoba i-communication ngemilayezo eminingi emphakathini iqhamuka kunina akekho umuntu osala indaba ye-radio lena lapha kuyikikezela lo ntshatha nje kuphela lapha ayisekho le nto leyo yabona ayisekho indaba yama-radio into engasekho nje yabona so ke ibalekile le ngisho umuntu engena emotweni uqhuma uYouTube adlala ingoma noma enza into ethize yabona kulungileke mangabe kumenyezelwa ke impesheni emakhaya uyiwenda lo thizitheni kodwa at least you must share yabona awukwazi ukuthi ngempela ungathatha imali engango 500,000 noma imillion nge-event eyi1 ukuthi uKhozi lizosakazela lapho uthathe lonke lo million ufake lapho yabona and then uthi yonke into ebenza kulo event leyo sizoyibona through umculo kade ekhona kwi-channel yakhe siyibone kuba channel enu siyibone ke wena unangisho u500 ukufika kuleyo event yayizwa lento leyo so leyo nto leyo ayilona iqiniso leyo so ke njengo president wamabhinqa ngiyabakhulumela ke njengamanje ngithi mina masikhuluma ngoguquko mphemba especially in this province of KwaZulu-Natal naphezulu futhi I'm going there to challenge the Minister of Communication ukuthi the system must be changed the laws ama code of conduct wonke lezi zinto lezi ezithintana kunjalo ngoba impilo eningi ku social media yabona so ke manje ke abantu abahole bakhokhelwe imali be-subsidizwe bekwazi ukuthi babe empowered lani nibe nema-equip qhamuke nje ibhasi ngifethu enestudio nayo yonke into King Zoso News hayi le moto eshayisa isicapha yabo